muruhango w'imbabazi tatse tumwana n'umwoyo kwera ndukushima nitukuramya twereze kitinisa ntukusingiza abw'imbabazi zawe mukama ruhango w'imbabazi mukama wa rukundo ruhango ubushobozi bw'onotaho mbwenu nk'abana bawe tweshengereza ijogere cyo watugesa tongere kwa abantu abo rukwenda ngo tube no gukora ibyo rukwenda ngo tukore azamuherwa amagara gaitu otugambira ikigambo kikurekyo no mukazare mwebare kubumbera abo mugasho munsi mwebare kumpurra no kunyorobera nambwe mwije muhunguro bukama bwabateka tekiru twakweshengereza mukama tugire imbabazi twabushaho muri Yesu Kristo mukama wetu amen kama simwe imbaramutse mwena mwizina lya mukama wetu kandi uruhanga simwe munonga okureba ngunyowe neiwe bwashesha tuyabahurire mukama simwe katumuterera umungaro nambwe tumusima munonga arobundi ekindi kwera ngo tebwa koreba bwashesoroho bwayaba kuko abanyakore bari kugera uruho hurire ukareba uruhu inamagara otarebe bwa kusima ruhanga otarobora kumwebaza abo kuba ekitakutinisa kokaniya no gucyura hariho burishesho tarho abantu bakemukoteye muke bakaryotarye bakshekota sheke bakagenda utagende hariho burishesho tarho mbwenu bwasesire turuho ruhanga simu munonga nambwenu katumwongere ngaro ruhanga ubushobozi ubona kama simwe nayebare kandi nimanya ngo nkoko embabazi ziri kutwaza yekiriza ngo turebane imwe nanga bakishira ubwingi turwo bareba kandi tumanya ngo muri yo tureba participants abantu bengi naninde abakuturamutya baruga bungereza nkahe tubakunda mukama simwe munonga bangasimwe nyongera kusima technical team abo kugomeza mu service zezi egeresa biti yetu ya kana kuramya ko yitwa kana cathedral mu abwa zoom arrangement kandi nsima ruhanga okwagenzene natubangira natwegesa naye bari munonga kandi nambwenu hariho n'abandi batandikire kugira zoom service namwe nkaba all saints greater nabo bene entekateka service shay 10 so abo tumanya ngo bariyo no bahereza mukama umburyo bwo buturkumanya abari mu ntekateka yo kubangira okushoma kwa sabiti kandi abariyo muteka mbwenu nsima ruhanga aho kuba hariho imbabazi mutatina aha bweke kibaireho president kongerayo betu nwayongereyo mwana embera niyo kugireta abanyakore imwe abandi bari kumanyura nyakore bagire fumu ngo otomize taho ikaranga wabano kikaranga ebintu bitakomereye tukurrera nambwenu corona virus ekiriho kandi nsima wentekateka yo kwiguraho kake okamwene nimbashaba okwiguraho tikiri kumanyisa ngo reke okukuratira amateka go kwerinda okusoboruhanga aratushite hanyambukiro mukama simu kandi agongo matiko agutwine aba rukundo ye
niyongera kutabarutsa amasomero gaitu uko gakozere Ruhanga simu munonga turebere okwinamuka standard Ruhanga nayebare munonga okwinamuka nambwira kamba shaye munkwatse tsime head teachers tsime abazaire tsime abana abo bona batire kwika bakafayo abashomesa hariho the academic na nabandi abo tweta support staff na group employees na chairman ba board of governors na PTA mureke tubaterera umungaro bona Ruhanga simwe akoze n'umurimo. Yes, amasomero hagira mu kintu cyango kandi mwebare ni mwe abakusime biri kugenda mu meso okusima Ruhanga okusima ministry yetu education no mu diocese okusima abo katwena twatanise mwebare munonga tosera hantu bahabura mwene kumkutomu nkora haza cyaba kiti nsima Ruhanga nayebare munonga tongera kushasha naba bafereirwe abantu babo abagenzera wa covid nabandi abagenzera habwa okushasha ukundi ejo nesi nyara kwamanisa ngo enseye kabero hotarho hatoroho bonkeri yabo hotarho aweke humura we are passing tuyo turabo musomo okugenda ekyo ikimanyo kitakutinisa konka ekikuru no kugira ngo wagenda ugizirota kandi wagenda ota mbona hati niyenda kugira akanya tugire kitwashoma tugire kitwayega kandi by the way niyenda kushima abo ababere neitwe omu fellowship yorwakashatu the midweek fellowship eitwa launchingire Sunday gihwire nambwe ne sabite yatandika hati netuza kuyigira orwakashatu shaha 12 nyarango mutakabura mweyongere ko katukagira abantu bengi ryo mu Rungereza kandi ntusima Ruhanga ntuba ntwega topics zitari zimwe munonga kandi ntongera kusima abo abakwata mu rugwa Ruhanga barkwereza yo habyanyu okwata obuherezo nangu nabandi ndebere nibasasibwa abahereza mbona hati kanisa ogweta ikingire mbona hati nangu yote kingire konko bokushoma kutakwikiriza bw'abantu kuzahamwe abahereza beitu baza kuba bata mwebaro okusasibwa abahereza banyu kandi kire abo kuba okongerayo agameza abiri nakyo tukumayo kushirabe betu Ruhanga ija kusteraho buriyo mwebare nsako kubagana ebitekateko turebe okuturabangire abahereza beitu mwebare aborekire rukundeye mbwenu eshweke cyashomerwa Matayo esura ya 5 omushorongo go kubanza kukagwe 16 neshweka kuru munonga aha Yesu akahezo kwegesa okuru kutandika omusura ya 5 kukazomu ya 6 deru kukahenderera omusura ya 7 aha mushorongo ogwa 29 in fact Yesu akatandika na yegesa deru yahendera amusorongo gwa 29 omushura ya 7 nagira ati buri muntu ohurire bigambo byanjye ibi akabyorobera nashanisubwa n'omuntu owo bwenje wayombekera harikiri haza kwizire emiyaga nebingonzi byaterenje konkenje yagume hami tiyatengeta atkonko umuntu ohurire bigambo byanjye atabyorobere nashana n'omuntu omushema owayombekere aha mushenyi
bwanyuma njeje aterwe bingozi koka yagwera kimwe okugwa kwayo kwaba kwingi okorko yahendeire omusore atano nagamba oine omugisha okwari esura yakatano arikuhendera agamba nahikirize eberagiro nagira ati yoti ndizire okwiha eberagiro kureka niyenda kubashoborora okwo eberagiro ebishemerere kutwazibwa yagamba omusore ya mukaga yayegese ekintu kikuru munonga okutasiima abantu yayegese ebyokushaba n'okwesibya ko n'okutemereza mutima konka niyenda ngu turebe entima ya okwegesa kwoku haza tugire ekitwihamu ekitura yongere kwemerezaho okwegesa izoberi esura ya katano umusorongo wa 13 yasura yarati imwe muri omwonyo gwensi kandi kugurabe guhwirwe mwensha muri yagigarura mu muta baitu ebigambo bya Yesu banywana banjye niyenda ngo twetware tukyetegereze ekintu kya okuba omwonyo nugunuza ebintu omwonyo nuguzebera ebintu kusisikara no kuzonda okusisikara omwonyo mbwenu nagira ati imwe abantu banjye akana agambira abegesibwa be abakurati be muri omwonyo gwensi numureta obunuzi numureta omushongi numureta akahoho abaganda bakaita akahoho Uganda numureta oburungi okuhumurage numuzibiro kusisikara kwensi bitu orateekateekera ensi egi kuyakuba etari mu bukristaayo etari mu bwaruhanga hatarimu orukutitsina hatarimu orukutera aha mukono kugira ati reka eki tikikorwa hatarimu njiri hatarimu okwegesa ekigambo kya ruhanga yagira ati imwe abarikumpurira abakurati banjye muri omwonyo gwensi muri omwonyo konka agira ati omwonyo ogwo kugurabe guhwirwe mwensha ensha ekirikumanyisa value ekirikumanyisa hari ekigambo omujamo nari worth ahoka omwonyo kikumanyisa gwaba gutakiremu kanuzi gwaba gutakigasha gwaba gutakitamba gutakitamba okuhwa mwensha ati muri yagigarura muta in fact eki kibuzo muri yagigarura muta no muringo wo kugira ngo tumukagigaruramu ahoka ekyo kiba qualified na statement yo kugira ati ntabahatigara okunagwa heru abantu bakagora batira bwenu ekintu ekyo nyenda kyetere okuhwa mwensha nambwenu ekigendererwa kyizobere kandi nsima ruhanga munonga kutuhereza umugisha gwo kugira ekitwayega nyowe nk'omureberezi kandi nk'omuntu mutahi wawe ninshaba ngo ruhanga iwe nanya tugirire embabazi tutaruho mwensha otaruho mwensha sincerely otaruho mwensha ahubwo ko wahurira ngo teriko wasa kugarukamu otaruho mwensha hati hariho ebintu ebintu kwena ngo tugire ekitwabigambaho ebikuretera omuntu
kuba omugasho munsomu akagumyensha ye nayarugamu yencha kare ruhanga akagira ekiyamusimira nikibasika abo kanoreba ensegere mu bintu bingi ko zarwo wije munsi nobasa kuzamu nomara obwire nokoroku empereruka noza kureba noreba wakura wabendegera waba kabimba waba kacuzu wabohirirwe konka ko kureba inyuma nogira tubitu obwire bwanje obu bugasireki kandi tari kintu kiri kusasa nko kureba omuntu narabo munsi konka taine kikururo ekirungi ekyarikubasa inkagasha nambwe niyowe iwe hata okunde ninkwendeza okuba omugasho. If I can say it this way, I wish you success. Mukama simu, I wish you success in life. Ninsaba ngu otura magara agarumwesha fruitful and meaningful life. That life. When hati deka mbagane niwe ebigambo haza obita mutima wo kuba ekihati no kwegisa ebintu tekateka ngu nibiza kukwebembera kuba omuntu w'omugasho okagumyensha nyencha kare okibugana mukama akajya tora mferere busha haza abairiho kwandika bandike abari kikokanira ngo tugere hamwe cyo kubanza ogumye akakwate karungi na ruhanga. Of course I am assuming ngo kaine kora abo tarkwikiriza ruhanga wikiriza ruhanga omumanyi kora abe no mumanyi ogumye akakwate karungi nawe hati torkubasa kuza munsi ye okarya ebyokurya bye oketya omwityo gwe okakoresa amagara gakuhere okarya ebitookye bye okarya enkokoze okanywa amaizi okanena omuceeri gwe okakora rero okagira ngu nyowe tinkuroho nyowe byawe ruhanga timbiroho abanyankore bajya ngo wayanganye ndeka mwanga nasora omwana yaba ari omuka yange konka akagira ngu nyowe byatate tiyinde kakwate nabyo ogo neja kugira uburemezi takugira businyi ruhanga nagira atabankunda mbakunda n'abataho umutima kunsherura bagira ki bambona kankugambire mukama kugira imbabazi kora arebe wamanya ruhanga wamutina watina ebyarkwanga wakunda ebyarkunda wamufaho wamuhereza wamuha ekitinisa otamugambise kanwa konka kureka okamworobera okahora ekyarikugamba uyu n'umugisha noja kureba nyencha kare yawe ruhanga ko aragire naza ko umugisha ebindi noza kubereba kiroho ebindi ryabireba takiri mu nsomo akakwate kawe na ruhanga ecya kabiri rinda amagara gawe ago mbiri nago moyo gagume garumarungi. You need that, healthy life. Ekine kintu kikuru munonga amagara g'omubiri akagatuhereza ngu tubere mu twakorera byona ebitari kwetenga kukora twaba turi mu musomo ntabwo cyaba utene mu mubiri gwawe tokagira ki wakora tokagira ki waba noyetenga umubiri murungi ofe aha byokurya orebe ngo amagara gawe no gakoresa nagaguma garije gataryaho konka gara idle. You exercise through work and so on. Orebe ngo amagara gawe ari marungi giro bwiro humure aho ko abantu benye nakora konko kumura kurema empereruka amagara ombero gukoha organs zubura kukoraje ahabwo kutahebwa mugisha okugaruka kweyombeka oye tantarebyo ebiri kubasa kushisha amagara yerinde cyo rato munda yawe
ni nshasha munonga kurego umuntu wasa kuba uriyo kwetegereza koka no kinyo tabe no shikiriza haragira amarwa gano gatuma umagaragawe abandi bafunuze bishaka empereruka umubiri wawe gucekerera nakweshenyereza rugo mu kintu cyone kwasa kutomukabi obushambani obushuma ureba umuntu bakwata batera bahonde kifuba bacyata bo kuba bamukwata nembuzi naro bamukwata kai. So actually your life, your health amagaragawe kandi ibintu kubagambira the rocket science nebintu ebintu kwena ngo autumn perspective omanyengo we live once agamba garaga to gain a spare ruhanga kagakwa you live once and you can only benefit from that health once. Mwene cyo kintu cya kabiri amagaragawo tambweno bwanyuma yo kurebwa ni nkusaba okitumunkora hariho bambe omukwanire omuntu arwere nka kansa arwere sukari narobundi pressure natayakajumangwa akasibaho na tataramagara rero za kurebure buriya we nasuka mu marwere bara we nakombera na icyo kwita kombera nakireza ebintu binyina bitomagara je ngakacesherera oriya najeje mesereza ngo akasibaho konkiyo inagorukshisha azana nyenda kukumanyisa ngo amagarago tugawe ruhanga kagakwa oriya yanjura. Listen to me, yayanjura okuwa korese ombiro gwawe emikono yawe enda yawe ekibuni cyawe omutwe gwawe amaguru gawe nohura nabiyete byawe in the meantime konka ruhanga akabikuha oriya yanjura kandi bukora umugambira nogero tukona nkayiba bankwata batomu cyome na itirwa yenjara. That is how I spent the life that you gave me. Mbwerecho nikikuru mno ekyakasatu wabana ko omuntu omugaso okagirensha ekago omugaso gokarebo ekintu cyo okukora mbwenu kankushabe ekintu cyo gukora ekyo kubanza gira ekyo wayerekerera ekyo rukwenda kuba omumagaragawo tinsonga yabona umuto nari mukuru but have what we call a vision ekyo rukwenda ngo amagaragawo bwanyuma nonda kureba you can even close your eyes nogira oti omyaka 12 niyenda bwanyuma naba nimpumura nyerebe nko muntu wagizira ata what n'abantu iramagara gundi kwenda niyenda kureba ki haro bundi kwani ngamba nemenyeto ngira ati mbona hatu waho magiza niyenda orebe terekishani oyine reba famu yawe rebe nju yawe nungi rebe reba ifa harorto cyar mwente nungi reba n'umukazi wawe n'umurgo mu motoka omukanisa n'umuzo mu motoka yanyu mwe n'abana reba no yakira beshukuru bawe reba no graduating amutabano wawe na degree na muhara wawe nahingirwa nyendo humagizo orebe cyo just you have a vision gira cyo reba umagaragaho ogero turuhanga yabandekireho niyanda kiriya abanyabwenge nabagira ngo when you aim at nothing you hit nothing, but when you aim at something you will achieve it. Mbeno mureba eje mpira imwe bakunda mpira hari ubundi kureba abantu naza mpira agushamara kokano manyengo mpira hari mu lessons nyingi lessons umupira yitwa ni manyengo hari fans football and other games konko nyenda ostame oreke kureba kuteba rero kaza kwamuza cyonka gira lessons ziwaye go umupira
harimo teamwork, harimo coordination, harimo leadership, harimo byora konka. One of the lessons no kugira ngo harimo goal, haraho kuteba ware wazo mukishayi omushayi okireho ompira yokasumura gukiretwa okasumura gukiretwa okasumura teine ho kuteba noba no mayengo wazo mukindi nambwe hatakankubuza goro yawe neha ekyo yorekerire niki. You aim at something kandi listen to me, ekyo kyorabe no yorekerera kibe kino mugasho kandi nikihimbisa ruhanga. I repeat, it should be beneficial to you and the rest of the humanity, but it also should be pleasing to God. Otariza kintu okakitaho mutima waba nohurira ngo tikiri kusimwa ruhanga kandi tikiri kugasira abantu niyorumu sheme kugasireka yawe kigasira abana bawe kigasire abayobozi kigasire icyaro cyawe kigasire ihanga ryawe yaba no handika ikitabo yaba no tahirwaro yaba no yombeka isomero yaba no kora kintu orebe ngo hamuheru ruhanga ryagira ati yebare abo kubeki nikimpimisa kandi nikigasira abantu banje yabare nkakutomunsi yabare kora kintu ekinkushemererwa ekitari kugwisa kagwe ekitari kucwekereza amagara g'abantu banje kureka kiri kugatambira yabare mbone atugoro yawe shebe abuka ekikuru tukuraho munsi okayisukwa nobasa kwisuka nko muntu owacwekereza amagara g'abantu nari bakwisuke nko muntu owatambire nambwe tare kintu kirungi omuntu kwizo munsomo enseka hirwa konke kintu kirkusasa kwizo munsomo enseka gwerwa kagwe rero kirgamba kashemererwa omwanya go kushasha ekindi akora yenda muhurire abanyakore tata kakingambira ngo buto ekora bukuru omurimo gwa bukuru tukukora no kusitama no kurwara no kurebererwa no kuka amanyanya no kuka amaino no kutahweza no kushasha umugongo noba noyetenga okurebererwa haza ko kuba buto yawe yakozere bukuru yawe eryagiraho kwegama mu mpurire banywano banje buto yawe yaba yakozere amano taraga kwatsere otyutyu okagira kiwaza yencha kare yawe eryagiraho kwegama nango nabana bawe hariho kushanga bakusima daddy yobari munonga daddy oka planninga waguritaka hatitaka turintu rukoresa daddy okataha ekizimbe cyatusomesa yobari daddy you were smart mami mwebari mukateka zino wakatari kintu kibiko ko nabana bambagira ngo daddy na mami mwaza kugira muto mukana mugira ngo turi yaba tuta hata nabikugambira kare utaka hwirwe munshi abana bawe kugira ngo hari abantu abakureba abana babo hata nubombeka ushanga abantu bajya ngo ise bakateka yabatsigira obutungi mbwero ekyo butekorera bukuru kandi ekindi akora koreba wareba ikintu wakitaho umutima wamanya ngo ni kigasha kirumwensha kine kikuza kugasira abantu kisimura wakire wamarira. Listen to me, tandika begin start. Harho strategists ntuba hariho kitugamba ekitweta procrastination nekigambo cyo niza kubikora ubu ndabwije ntandike kambanze ndindeho kundi gerekeraga kanyize ndiyatandika abanyakora bagira ngo kabikanye niyo kabicweke ecyo netandika ate beshi reka babuze nima muri abantu betegerize bashoborye kandi nima yangu ebintu biza kugasira hati let us think logically now.
nobasa kugumiza mu cyo tatandikire, nobasa kuheza cyo tatandikire. Na nkambaga mbere nabwo tokaremwa cyo tatandikire. So you see, so the key eri omukutandika. Tandika deka ngabiri imwe abandi nyana mayengo ruhanga nango no bwako umuntu yaza kukwemikono nakushanga uri mu rugendo rwo gukora. Ruhanga wenka waza kumusaba kugira ati mukama wanje ni nyanda mpama nyanda mpereze na ekibuza kugira esente zaki amana gaki mutabana wanje yiza yambuza ati dadi ni nyanda shiringe mutware 5 umwana wanje ekibuza kugira ngo zaki koka namugira ati nonde zaki nkare yagura umutwe at focus imp no ruhanga n'kwari waza kwereza umuntu lifti imwe ya no musango mu kitanda na no musango omungoto imwe abaza kwera abantu umuntu nagira kanye muke ngende tinyine sente narobwire wampaho hatazo mu rugendo turahangano n'uwakumanya ko arantwarize akiba yarabata hejo amotoka tunoza shibambe ati stama kutwara orikuza kwereza lifti takusanga mu kitanda mwetegereze cyo mwere kugamba iwo kwenda kuba mugasho waheza kumarira tandaka ekinda akora reka niyenda kushaba ecyo raze kora okikoreje okora ni kimwe konko kora je hari ikintu kiri kunsasa nk'abantu kukorera eriyo akiza kombeka kizimbi tafaro ko yartaho konka tiyartaho je yaza kugira ngo naza koma sengenge konka tiyagikoma je. So je ne maisa Teresa shemeza ringanza je je nico Paulo arkutaburo mu bakorinse kubaza na yarati ikintu cyo necyo raze gukora okikore jya ko ruhanga turuhanga wakajagaro na ruhanga w'ubuteka tukoreje kandi omukoromo otati no kuremwa okuremwa ni kimwe ahabyo kuja kubugana umurigendo rwo gukora tinkamimwa imwe barigiro P1 hati yabo riyo mu university yabo ikora PhD yabo hona tarahora gwire taro kosi eyo taro bundi ngo shika wagumizemo nawe hurra otati no kuremwa bambi okuremwa ni kimwe ahabyo kufitera umujinya umuntu twaza gukora ikintu cyamurema ateka munonga ataho bundi buryo obundi agire nkore ndijo ko karga harabaho reka kufitira no kuremwa okugiresha nyenda manya twahika giro buzare burungi na ruhanga urwana amagaraga agagumega n'amarungi ecya kabiri ikintu cyo gukora oyine cyo yorekerere n'ikintu kirungi munonga ecyo cya kasatu okoro oyine cyo yorekerere mbone cyakana ecyo yamushe kankusha omuribyona fa ahakayawe tomutuma ahakayawe ekigambo kitweta family ngweni mwe banyabwenge mwe ayambe ikintu cyeka aya ati haro umusorongo efumu esura 11 mu musorongo gwa 29 n'ekigambo kirunyi munonga efumu 11 ntagira ngo orukurabana samwekaye ari yahungura umuyaga Bible zanyu nkuzi kugira orukurabana samwekaye ari yahungura umuyaga rero agira nkando mushema ari yahakwa umunyabwenge na ikigambo kwakwa imwe abanyakora bahata ba.com tumukuke konko kwakwa kimanise kutegekwa okutwarwa naro kusumba uwo muntu mbona uryategekwa so koko inchibanchi manise wawe tafireyo okatara umutima kombekeka yawe uryayesanga no hakwa no tegekwa
no abandi abagize ubwenge bakombeka gabo emanya ruhanga kanzona ni kugambira amazima kandi cyantumire tukutetembya. I don't use any circumlocution. Niyenda ngo mukama kugira imbabazi korostama okurebe gambo bya ruhanga oye mu bwenge tugire cyakugasira ngweno eka yawo kankushabe imwabe n'abakazi omurugendo rw'obushwere nakweshengereza orukwate omukazi wawe omukwateje omusheja wawe ogende naweje mugendo mu bumwe mugendo mu rukundo mugendo mu kusasirana mugendere omukuhana ekitinisa mugendere omukubangirana no kworoberana obwo muri ahansi yo kworobera Yesu Kristo abo moyo w'orukwera ekyo moyo warahangara kugambira omurugendo rw'obushwere kikore reka kutandaguza okatekateka ngo orya singura otamwine twabagaitire twagira ngo mugume hamwe obumwe nubwo burukombeka kugamba bumwe ngo you are going to be chemically interfused or tumkhinduka, but essentially you are one. You are camera. Let me demonstrate something here. Mundeba hata musaiza n'umukazi mwene zakuba nimbyegezaho nka fellowships zetu zo wakashatu konko musaiza n'umukazi ni nkamaguru abiri hata noreba amaguru abiri garya ha muntu omwe nago muntu omwe ngweno hata nacamo kugenda uko kuguru nukoro umurumo okukora umurumo hata noreba naba ningenda ndikuza now naba nindugaha kuzahariya okuguru nukusayo okutayo noreba buri kuguru nukora umurumo gwako konka amaguru gombe ngaorekerera ahantu hamwe ngorekera goremwe ndigahompika hindukuza konka niye numurebe iki katugira ngo natandika kugenda konko ko kuguru yaba n'umusheja kwagira kutinyona aza kutoro owanje rero uko mukazi nako kwagira kutinyona intoro wanje so habaho butekerezana hati watandika kugenda rewere hati yorebe nore cyabaho atubura kumwe no kugenda kutoro konka hatahinkwika aho nako bushere bwaba ekindi goro tunikuza kugishikaho hatahinkwika natandika kusasa tinkizayo entunguka yagarikiraho oyine yitegere cyo mwari kugamba torikubasa kusucceedinga torikubasa okutunguka okargaha orikuza kahika hariya nkeka hatariho bumwe abana banyumba kunde bahereze kitinisa muborore na nemice erikwesaranga kitinisa ekyo kwaza mbashomese ekintu education imwe yabora umuce yabora umuhango yabora inebice ozware kake orye kake konko shomese umwana wawe omukumushomesa otamushomesa obwenje obwo kuza mu class yonga koreka omushomese na nabwenje obwo butura bw'obuntu leka mbagambire abana baitu nangu nekayona somesezemu wisdom narshe okugira obwenge bwo kutanisa ekirungi n'ekibi obashomese time management ekyo nekintu kikuru munonga obashomese courage okugira omushinya okutareba ekintu kyamugumira rero akakirugaho omushomese okugumizamu omushomese ekikweta fairness okumuringaniza kwaraba yakuzire yaba na minister yaba n'umwebembezi areke kugwera orubaju agume naringaniza ayino oburinganiza kandi omushomese kweyangisa ekintu kureba ngo tiyaba muhuku wa amarwa omuhuku w'esente omuhuku w'abakazi omuhuku w'abashaija okasa agume ari someone that can have self restraint okweyangisa kandi nabo
of course umushomese etiquette itweta etiquette yemice yo kutarire yo kutagera cye yoko areke mbona agire abe a gentleman or a gentle lady areke okukura bororo kiba kweta okukura bororo ebe byona omuri byona omushabire shabira omwana wawe shabira omwana wawe harebi ebyo takwira kubasa konke biruhanga wari kwikorera kandi ansongegi niyenda kugira ngo muka akintu cheka faha abazere bawe look at me shona nyoko otarwe tantara otarwa hugaho kora wekibeine waba none migisa otaryehuzya otaryebwa omuzere wawe omuzere umureberere yabashiraho ruhaga ko arakisime omuzikeje akutigira amacwante marungi akutigira imigisha hati ekintu cyo kuzikaje omuzere wawe kirimo ibintu bibiri imwe bakunda ibintu by'obwenge harimo okumureberera akiroho akihurire mureke kutegereza ngo umuzere rero ko arafe oze kuza platforms manya dad has passed on mommy has passed on ngo baronde sente rero nde kishanduko cyamani rero jote munyoko nyoko wabuzara kashita akabura ko kurya sho wabuzara kakoti okamuhugaho mbwene kwa kabire warete kishanduko cyamani ngo barambike mu katumbika ko muzere wawe ya afire agwira mukeno ngwe hatumur nonda kutunga mishi rebe rumzere wakiroho mushe otudadi otumami kwararware mufeho nakweshengereza kora bwene sente nyingi fine mutware India mutware bungereza so konkana woko tazine bambe nakimanya namanyangu tobine mukwata mutaka piki omutwara ka kliniki bamuhakajuma byamahansi yari yakitanda kwaratinde umuhereza akakunywa umuhereza otunje migisha okumurebera kiruho umuringo gwa kabiri no kutamufera busha no kutamujumisa okutazumisa muzere wawe bakagira ngo mbweno rero hararwana kare rutabarwana reka ngambire no ushoya akabatakiriho no munyoko yakabatakiriho no wasa kumuhisa kitini sanari umujumise abanyankore bene bigambo bibiri koza ari umuntu uhurire wargaho konka yaba ari uhurire usangana bagira ngo esokfa kureba ngo nyina tiyarebeki kureba ngo isheti yareba gimotoka ye kureba ngo nyina tiyareba ginjiye esokfa konka koza arabusha watsega busha abantu ushangana bagira ngo kaga wafire areke kurebeki areke kureki banje cyane kihoho akareba umutabani yo mbuduka na yenjera akareba umuhara arikikuzi na kura abasheja ne hamwenda ya katano kaga wafire areke kurebeki reka nkushabe otariza abajere bawe nyoko atariza mu kishenge akagira ati ruhanga tukakora ki okutereza umwana ko sho atariza umusugi okasanga na ramezi nagira ati ruhanga tukakora ki kutereza umwana kureka abazere bawe oshanye nagira ati Yesu yebare tata yebare kumpereza umwana kogo mukamasima yebare mbere ikintu cyeka eka yawe gifeho etabura mu okumanya etabura mu bwegese etabura mu bwaruhanga abo kuba bwanyima ebintu byona ko biro byarigireho listen to me eka yawe in fact at home omukazi w'obwenge Barbara Bush agayira ati bwanyima ebintu byona kobe kutuba akana kigamba kuyarebere we neiba batakira mu state house of White House batakine za motorcades batakine senior around them batakine abakutera za sariyota batakine aba your excellence akagira
byona ko birukwaho hatigara ebintu ebi bisatu: faith, family and friends. Mbwenu koroba abantu bona batakikwina, mukazi wawe, umwana wawe, sho, nyoko, munywana wawe mferaho, abo please nababo haza emane byokombeka kugira ensho munsomo. Ekyakatano kampendere neki niyanda ngo ombyora akore yetereze okukunda, kandi omuntu orukukunda love. Hati urukundo niyo kuchera byona Bible n'ekigambo netuzarwa mu rukundo, tukahangirwa mu rukundo, tuswerera mu rukundo, tuzarra mu rukundo, tukorera mu rukundo. Listen to me. If and when you understand that point, when you will understand the concept of love, nuko kujya kutandika kutura amagaraga kushemeza rahanga. Urukundo nemanyisa okwendeza je mutahi wawe, if I can summarize it that way. Kubiha kuriyo mu banyabwenge Stoics na Epicureans na nabo waza kuchifunza rukundo nemanyisa okwendeza je mutahi wawe. Bawe cyo rukundo y'amazima terukusorora narukutonda. Imwe barukuza omunganda okazomba ibintu by'obutegeki, okazomba madini, okatandika kwangira abantu muri ekyo. Ko kuza mu nyonyi obanza buza yaba pilot no dineha. Doctor yaza akitanda kuza kushemeza obanza buza omushaba akatabo ko kubatizwa nari omushaba akatabo k'ekibina cyo butegeki. Musoborokerwe ninyenda ko mayisa ngo edini ya ruhanga n'urukundo kunda abantu tarakusorora ko kaninyenda ko mayisa ngo nubo kwa nokunda umuntu nomwendeza kirungi rukundo hurra rukundo y'amazima teri kwitira kibirisho. Haro umuntu rukugera mwana ko arabena nkunda kashika yagira ati naba ni kukunda wazo munshobe, naba ni kukunda wakora ebintu ebinkurengo yaza kutomukabi ni nkugambira abanyankono bagira ngo rukukunda koza kushobya kugambira ngo rukuhena abo ko no kunda umuntu no yenda ngo atazo mu kibi narakabi nari no bana wenda ngo aruje omukabi nare kibi. Nawe cyo okukunda nukuhana. Nambwe no onyana ko mayise ngo rukundo nebasa kufubira Bible kugira ngo ruhango owakunda wahana ruhango we kana turabyo makanyafu. Yes, nakurabyo kanyafu konko kuhana kwe twangwi nambwe harawo so nabasa kutera nakuhana otarumwanga yaba na ngo ryo mukibi narotazo mukabi. Rukundo negumisereza enembabazi. Rukundo mureke tukundane twendezane birungi kandi kuturakunde tutariye wa rukundo eyuruhanga yatugirira muri Yesu Kristo. Ubu yahaye umwana wo munyamunegeri arakugera to umuntu uri kumwikiriza ataruhwerekera. Nambwe nyanda ngo hurire ebyo byona twasaga bikora kandi nyanda mufeho ogira ubuzare bunungi na ruhanga urwana amagaraga ugombe marungi okore oyine cyo yerekerira ogira cyo acyarugamo cyo mugasho ofaha kayawe abana bona mukazi bona umusere wawe eka yawe mugira ekimwagasha mwetegereza kukunda mukundane mwendezane konka tare kintu kirukusasa ngo ruhanga kahaye umwana wa Yesu ahabwa rukundo abo kwa rukundo neha. You know, when you love you sacrifice, you can give time, you can give effort, you can give yourself. Nambona haraba kazi omukazi kwikiriza kehereziba abo kumukunda ati nargo witu natugaye deba ntwara omukazi omusheja na wakagira ati nyabo amagaraganye nagakwa konka teka ruhango watukunzire akahereza Yesu. Nambona ko rabo ine Yesu ecyawe kijwire, the circuit is complete. Abo kuba noja kusheberwa mu nsomu korgamu uri atunga amagaragataho mwakire Yesu abajone
mureke mwere kugamba ntubakunda nimbereza amagara numukagumeho numukabe ekintu kikuru munonga mubo mugasho mutarufera bushama kaganyu mukafera busharuhanga mukafera bushekanisaye mukama bahereza mugisha okuruga hati no kustebero byona amen.